Vise-Primeru-Ministru Francisco Kalbuadi Lay hateten Feira Komérsiál Indonésia for plataforma to promove Timor-Leste e ASEAN. Foi o encontro bilateral com o Ministro do Comércio Indonésia, Budi Santoso, Vice-Primeiro-Ministro, Ministro Coordenador Assunto Econômico, no Ministro do Turismo e Ambiente, Francisco Kalbuadi Lay hatete, presença Trade Expo Indonésia, dala hatnulo uma oportunidade importante a reforçar a relação econômica no comércio entre Timor-Leste e Indonésia, liu e a momento na nação ne prepara a turreta na adesão oficial ba ASEAN. República Indonésia, ali o Ministro Comércio, senhor Ministro Budi Santoso, nebe maka convida ao mai a tu participa Trade Expo da Hatnu Dunia e a Jakarta ao dia 14 do dia 18 de outubro. Trade Expo dane nós participa husi itadian sa pengusaha sira ka sektor privado sira au si pengusaha aqui médio sir na mai moto nebe mak lidera usi embaixador Indonésia Rasi pa auto sir ni apoio toma nune e Jakarta mos facilitas usi tani embaixador Timor-Leste nia e Jakarta senhor Roberto. Bom, tira mais dia que teve para liu conectividade, não temos itabole de worldwide connection. Conexão de bem que itania sector privado sira beleheta, além de aprender esta experiência sira heta malu barak ne bem que for oportunidade sira belehalota sira negócio ba oi ou nações barbaras que teve. Vice-Primeiro-Ministro mo sublinha tan katak presença ne significa bot, também falta de loron sanulo Timor-Leste adere oficialmente basean e a loron ranulo resinen fulan outubro ne. Presença a unia oin loron mai ne, primeiro ita noin katak falta loron sanulo tandet, ita tama na ba ASEAN. Vamos aproveitar a oportunidade de ne bele mai hato. Ita ni apreciação, não nos agradece. Ba presidente promove, não temos o Vise-Ministru na Irade, kata o seni apoio toma dia 26, Timor, tama dunia na bahan são membro do pleno, italiano full member ba ASEAN. Além de embaixador Indonésia ba Timor-Leste, Octo Dorinus Manik, mos foi agradecimento ba Estado Timor-Leste nebe participa i evento ne. Kami pertama terima kasih buat pemerintah Indonesia yang telah mengirim Bapak Francisco Kalbuadi yang level sangat tinggi menurut kami selama ini di Trade Expo ke-40 ini dan apresiasi yang besar buat pemerintah Timor-Leste khususnya dalam 10 hari lagi menjadi anggota full member ASEAN. Nah, tentunya tadi pembicaraan dengan Menteri Perdagangan juga kami senantiasa meningkatkan kerjasama support Timor-Leste khususnya untuk pengembangan asistensi untuk masuknya ASEAN bidang ekonomi untuk pelatihan-pelatihan atau kerjasama lainnya yang senantiasa kami lakukan saat ini dan akan dikembangkan lagi. Trade Expo Indonésia hanesan Feira Komérsiál bot lihusi Sudeste Asiático nebe serviço hanesan plataforma auto promove no troca experiência econômica entre nação regional sira ou parceiro internacional sira nune e Jakarta Indonésia. Evento ne se halau durante lorontolo hahusi loron sanulo resin 5 to sanulo resin 8 equipa cobertura GMN.